Zari dum neng bribas impact news ni ai joy sur sham impact news ki manung huna da taram nokchari ngasi gi discussion asi hozik Manipur laiba naga mayam aduga Manipur laiba indigenous pur mayam na hangnari ba wahang hanglakli ba question asida based oraga admaina pukhachaba topic amani 14 cookie individuals moibu yamna unharm asoyangam yaudabida thado matungda ngarang Nagagi miyoi tara phajin khibadu moigi asib hakchang oina phangba masina miyam da nuaitaba shock wakhan nuaitaba chang naba miyam faun khre ngarang bang moigi asib hakchang prok matamda jenims ta imung manungi miyoi adagi naga phup ki miyoi mayam ma ngai duna dum lei ngai raga leiba matam duri da hojek yamna khoisau narba public na adumaina heated scuffle security force ka mungna bagi paus lei mungna baduda aso ngam khara security personnel pau yauna admaina aso apan gi paus lei masida antana senapati da leiba UNC Manipur gi office adu bhawa admaina thugaiba thomjinba dagi office ki portion mai thadok pagi paus lei masida antana hujik UNC gi vice president gi mayung thangwaiban nengkailong haiba mafamda leiba yumda su mai gi gate ta admaina khoisau naraba naga Naha singna check thomjinba aduga pendaba kholaw mayam lawkhibagi pausle masi sinangara gi pawere aduga khoina social media thingna basi UNC amasung NPO gi liching makhada main lawkhiba decision 14 cookie individuals detain tawda thamba moi thadokhiba dagi sumaina tholakpa development mayam ji moi da pendabadagi moi bu criticize toba UNC na tawrubese moi je corrupted oire nagagi sentiment ji khangbidre moi da toning bada tawre apex body ne haraga praja mayam gi or community mayam gi wafam di tabi draga moi toning bada tawbasi masi peningai oide aduga karigi da makta Nagaland gi CM gi intervention moi gi haizaba duda oina keno tawribano Manipur lenga ka di karigi sangja dabano haibna chingba wafam mai question mayam ma raise tawri ngai cheraga zida UNC gi site gi su clarification lai Moigi press statement ahan bangang tholok pasreza haibasi naga people na yamna prayerful oina smaina cookie gi mioi taramari thado matungda nagagi mi taruk chu thador kani hana ngai jerambadu yamna shocking oiba fact moigi asiba hakchang dusu matat tatlaba decompose oiba phajana identify bo to bangam draba mong smaina thador pasi pende habai wafam ji moina ju phongdorkli loina hoji moi singasi lailon wifi gi khunja sing amasun KNP gi militant sing da phaki bani habagi wafam ju moigi UNC gi clarification moigi press notes reiza phongdorkli loina masira natana hariba nagagi mioi taruk hat pasi moiji sacrilegious habdi mangthokpa aduga satanic shaitan roiba dukumba thongni haiba penda basul phongdokrakli loina na moigi charter of demands abrogation of su pact with cookie militants adagi cookie national front gi president KNP gi moigi mathak su prosecute tawgadabni chendaba moi yam su prosecute tawgadabni haiba wafam su mayam yauri loina na deputy CM nemcha ki genju magi famdagi lothokadabni haibagi moigi charter of demand maris lei masi ji thongna social media da di miyam na UNC da criticize tawse dum letrabani na ngasi afternoon around 3 PM mogi latest oiba khoina press note thengna jai masdai da haibasi social media da propaganda sandoktuna UNC da criticize tawriba mayam masi yaning de haibagi moina masi da pen da bagi dukumba defamatory oiba allegations ji masi tawgano haibagi dukumba clarification ni loina na UNC na release detain tawba arrest tawba release tawba amta lekhide haba wafam ni aduga UNC je corrupted oiba dukumba loop natte masi society ki community amagi dum apex body ni aduga paisa gi damakta personal gain gi damakta thabak tawki ambuzu leite habegi moi clarification lakli masina UNC gi side naga gi side oire aduga ngasi mak ayu angata angan bada Kamjong district ki Kultu Cookie village hariba khunjrei sida masakhang daba khulai paiba singna maina attack chatharak pada yamdrabada yum taret mai thakre church amasu mai thakre duga mioi ani su lekhidabagi pausu lei aduna ngasi akoina pujarik ba topic asi 2 killed houses burnt again UNC's decision under scrutiny aduga khogi panel members na Oza Rinku Khumukcham editor the Imphal Times Oza Butaram Nokchari Oza Dr. Yumnam Pramanda, Head of Manipur University Law Department, Oza Busutaram Nokchari, Aduga Oza Maibon Paumai, President Zalengrong United Committee Manipur, ZUCM, Oza Busutaram Nokchari. Ngasigi discussion of Dr. Basi Ahan Bada, Oza Maibon Paumai Lakchage, Oza Sumaina UNC gi, site gi di clarification lakpa chi, the Yamna Pazaba, Wahi Watam Yamama.
थोरकले अदुबु नागा मियाम नदी पेंदबदि मियाम फावरे करिगिदमक्ता नागा मियोय तरुक फाजिंखिब मतमददि करिगिदमक्ता इंटरवेंशन लौरगा मोइगी थादोकनबा खोंथांग लौनबैदमक्ता लेंगाक्ता कनो तौद्रिबनो करिगिदमक्ता कुकी की मियोय सिंग थादोकिबनो हाबना चिंगबा मयाम ले मयाम सिमरक्सिदा अखोइगी एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म अखोइन डिस्क्लेमर म थमजनिंगबदि एनी डिस्कशन असि इसा इसा की पर्सनल ओपिनियन गाक्तनी अदुगा मी बु स्माइना डिटेन तौबसि लॉफुली दि यादबनिना अखोइना दुदा सौगतपा दुकुमबदि करिसु लेते ओजा ओजा माइबुनगी मोटर थम्बियो जिश्री अखोइगी मसिगी टॉपिक मतुंगिना सिगी यूनाइटेड नागा काउंसिल अदुगा हौजिक लेरिबा असिबा तरुक अदुगा तरामरी थादोकिबगी इशूदगी नेउजि तौरिबा मयामसे अदुदा अखोइना एगी सुम येंजबदा अखोइगी स्टेप लौबसे खितंग अहोबदा खितंग सोइब्राना लौजे अदो आई हाइजेगे हौजिक तौरिबा 13 मेदा थोकिबा सि अखोइ अपुनबगी मयामने येंबदा मणिपुर स्टेट दा थोइनी मणिपुर स्टेट दा अदुगा हारिबा द फाकिबा अहुम सिबदगी मोय तरुक फाजिलगा पुथोरगा हाटखिबा अदुगा तरानी छोइने थादोकपा अदुदा कोइ असुंगी खुसावनाबा नागा साइडसु तरानी छोइ थादोखिबा अदुगा डिटेन तरामरि तो होबा अदुगा तरुक मोइसि तो फाजिंखिबदो मोइना हाटोखिबा असिगा मरक्सदा कोइना अइना सुम थमजनिंगबो पॉइंट दी एकोइ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना हौजिक हौजिक से मधु तरुक थादोखि मुतुंगदा तरुक की फिबम मसिदा कोई प्रजा मियाम ना हायरे हारिबा तरुक असि फारिबसि कनाना फाकी अदो कोई रोन मखंगी अदुगा हौजिक तौगदबा अमखक्ता हेजेगे यूनाइटेड नागा काउंसिल गा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर गा वारी सानबा मतमदा मोहि कंडीशन अमफाव थनमदबा मोंगदा सुम उरे मरमदी थादोकपगी सुमाय तौराय अदुमाना प्रेशर लाफम तमदा होजिक एना हाइजनिंग पॉइंट्स यूनाइटेड नागा काउंसिल के स्टेंस चुमब्रा चुमदब्रा मरमदी हारिबा तरा मरी थादोक कदबा मतम मसिदा मसान मक्की यूनाइटेड नागा काउंसिल की प्रेसिडेंट ना मागी स्टेटमेंट मतुंगिना हारिबा तरा मरी थादोक पसी कन कईगिदमक थादोकपनो हायबबु अखोई यूनियन मिनिस्टर होम अमित शाह नागालैंड चीफ मिनिस्टर मेघालय चीफ मिनिस्टर अदुगा अतोपा ऑर्गेनाइजेशन सिंखरा मोहई सिगी प्रेशर मतुंगिना मोहईगा ngangnabagi matungina मोहई मधु फाजिंखिबसि थादोकपनि हायबनिको थादोकपनि हाय अदु मतमदा मणिपुरदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेना अदुगा हारिबा यूनाइटेड नागा काउंसिल मणिपुर की मनुंग लेबा नागा सिंगी एपेक्स बॉडी मा ओइबा अदु मतमसिदा हारिबा थादोकलमदादि अतोपदा रोन मखोइगी यानबा मखा थादोकपिरे अदुगा हौजिकना थादोकख्रब मतुंगदा तरुक असिगी वारिदि मोइ आदा थादोकमदाइदा अमिसारसो हाइरमद्रे अदुगा हौजिक लेरिबा चिमचासिंगसु हाइद्रे थादोक मधुगी कंडीशन दो मधु थादोक तिंगैदा कोई प्रजा मियामना पामिसिदि हारिबा तरुक असे सिरे सि कंडीशन दा हिंगला फंगे सि कंडीशन दा मसिगी सि एक्शन से सिबा अदुगा हिंगबा अदु खंद्रिंगैदा मोइबो फाखिबदि सिंदो अखोई फाबियु हाइबसे मोइ हाना कंडीशन थमलगा मधुगी थमनरकांदा थादोरगदि मियामसु एप्रिशिएट तौगदबा अदुगा मधुसु नत्तबा सुनत नत्तबा अदु तौरगा हौजिकना अदुगा थादोकदबा तमदि कोइ मणिपुर की चीफ मिनिस्टर गा मणिपुर गा मरि अफौनि नतबिदा थादोखरे यानबा मखादा अदु हौजिकना मी तौ अदु सिरे हन खंबम तमदि अखोइ मोइना चार्टर ऑफ डिमांड मणिपुर थमले कईदमत होम मिनिस्टर थमदे थमगदब नत्रो नखोन हाबजे के खोइ तरामरि थादोए अदु अखोइ मिसि तो सिरे सिरगदि मोइ मथक्ता लौगदब एक्शन पुरम अदो मिनिस्टर अजे अमित शाह मोइ यानरगा वइ सनरगे थादोकपनि है अमित शाह कइगे अजे फारोन मोइ के चार्टर डिमांड मणिपुर गवर्नमेंट पिफम थोकते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर
Union Minister Amishar Pigabni, Aruga, Nagan Chips at the Pigabni, Aruga, Colonel Somar Pigabni, Boy Ahungi, Ayaba Makada Mukapagabni, not a D. Government Manipur, the most settled demand, Pidi, Madam Chadeva. Han the Pilam with the Peter Vida, Aduga, from the Tau the Vida, Moina, top of the Stalagazina, more Pag the Vomtunda, Aduga, Koi Mi Shirakan, the Manipur Stakey government pressure to Sila leva. Moina, Madu Tado Undida, Moi Sato demandi, Tado demand the Tongurabo, Sato demando, Moi Tado Crumpton Tumbly, Kanana importance low do you know. Aduna. Akon hando lode aduna masigba linga po matamdati koi yingom tamda United Naga Council bokoi blame pibanate civil organization ni adu miyam gi thabak tobani yai koi su yai adu decision law matamdi miyam gi interest do bi wai bani koi jo oza ke hariba 6 naga je moi je han dagi siri khangmadagi smaina khongtang che lokpani hen logdori bra karigma maina lengak na or authority sing na han dagi sikre ha je khangba tar ga di karigi damakta ngarang moina 24 hours extensive combing operations at high 450 personnel Manipur police CRPF Assam Rifle aduga sniffer dogs yaung at mai chalaga thiba phangune han mamang dri maina tawdriba no haibegi question di lak asidi horan bagi kokta napi pa have to some manabadi park matamda mohibu kinet to kiba induct to kiba moi miam dubu thina bu humna ba apo to de hoji United Naga Council ga hoji government of Manipur su sire de khangla bane khangya ba ko moi gi matawduna sire khangna aduna ni adu puthop ya da bagi puthop ya na bagi release to bureau request to bane dum log je ba ko sire adu mo puthop ya na ki makta no ko matra mari dum ta thado bureau pressure kan na to bane na idilum log je adu United Naga Council su sire dum khang wani direct mang na to su sire bane ha mo imit to wani aina haije ning bodi mokhoi gi da hairi ba issue sida United Naga Council da reflect to ba khoi gi organization khar leiri mokhoi ga tanar matung da masi thadok pani haire ba adu bagi hairi ba affiliate to riba join toroga moi United Naga Council makha riba organization sinsuga punna toroi sanara kanda machigi apam gi matuina thadok pani haire adu moi apam do kai do te tok sidi yaum do banoba kai do te tok ki siriba tok asigi puthori ba tok ki matang adi moi government of Manipur da kai condition tham do banoba home minister kai tham do banoba adu gi Nagaland chief minister kai tham do banoba corona samar kai tham do banoba adu gi adu ne ba koi miyam moina Nagagi apes body orgidi Nagagi oiba achumba decision do ro nimgi ko na haijabne aduna masigi decision je aidi chumde lowi hoji moina sector demand to refugee moina kai dam to tamari thadok ngei da tawragadi am effective oigidabdo adu punama ado madu moina kausin nabra khangna tawroi haidabra demand tawbro me sector demand pichiragadi matam do thengda kharni aduna masi problem thoani hana mas mukhoi gi organization sokada bagi moi gi organization gi problem thokada bagi baduna hena importance lawraga asiba tok edu moina lai lok thoraga decision lawraga masi moi tamari chi release to buni edi lowe ba ko dagi oza UNC clarification da mana haibzi sumaina UNC da dum criticize or patrol tok basi miam zina UNC je discredit tong na bo khona bani aduga UNC khakta ta bida mana haibzi moi gi press note haibzi naga gi unity da sontha halakani aduga masi na naga gi oba collective political aspiration da sontha ba halakani or nathaina charhan bada adom da maikai de purakani haibegi wafam yauri aduna CD UNCD magi body do khatang na tabida whole naga gi aspiration da solakani haibegi clarification am lagle aduna moida sumaina discredit to wigano moi bu troll to wigno haibegi wafam ne swai de kamai tham asi matang de haije ge ba United Naga Council ekoi apex body ne ekoi chu khangi adubu apex body also apex body gi bathau do responsible lo wa hiba tabana tabraba apex body ni chumi madu da ekoi criticize to de adubu Nagagi is a sokna bani hayasu mohoi decision makha pole mokhona lawan decision laragadi as a whole Nagagi soya ni habche mohoi hana khanga da bani
लेबो पुनमक असे इंपोर्टेंस है बसे मागी थबक मतुंगिना मोगी थबक मतुंगिना मोय वांगांग मतुंगिना मोगी यूनाइटेड नगा काउंसिल की कनोगी इंपोर्टेंस लेगिदबनी मखोइना इफेक्ट बॉडी है सो आराम जुम तौं लेरगदी अदुगा मियाम के पामदे गेंस्ट जुम चतन लेरगदी मधु तम कनोगी कम्युनिटी मगी इफेक्ट बॉडी है बेदम साजेबको अदुना मसी मतंगा मखोय बो एक्सरसाइज तो बनते अदु मोय सो मदु मोय ब्रेन पी न दो ब्रेन पी न बदि मोय सिन बनेबा ब्रेन पी सिन बने बदि हौजिक लेरिबा इशू सिदा कईगी दमक मणिपुर गवर्नमेंट गा यानबगी चार्टर डिमांड दि मखादा थादोपनि हाइद्रगा कईगी द कनागा नो चार्टर डिमांड मखोय न हौजिक मु हाबिसिदि थादोंदाइदि मोय कई हाइना थादोकेबा मदुदने मो मियाम साउरिसे कंडीशन सुकाई तो कई थादो इनोबा अदुननी मदुदनी मोय ब्लेम पीजे मोय थबक्तुना मोय के अरोन अथुंग भौ तौरब्रा हैना मियांगी वखंदा लोन फावलिसे मोय थबक्तुननेबा अरोन अथुंग के वफम जे लाकपदा ओजा हुजिक याना मोय प्रेस नोटिस माय थादोरनी खोलनी मोय डिसीजन लोबजी करिनो हाबदा मोयना point number 2 da point number 1 2 3 mayam yawani point number 2 da khoina lokacharabada Ministry of Home Affairs Amit Shah gi Ministry of Home Affairs ki intervention lakpa Nagaland ki CM adagi church bodies mayam adagi Meghalaya ki CM mayam je haiba matamda swise kitang karino karigi da maktano haibada like question na achobom lakpa masisna MHA gi site gi within the Naga community or within the people of Manipur further create divisions create on bagi lalong ya pa amamu haurabra habi questions miyam hangnari swise khata shop yo ai ekon ma haije ga juki ju haije ga duga hojik UNC gi na ekon no haije ki ge ko hojik Manipur da leliba hojik ki ekoi ne singnei mo tok se hat up ne habje KNFP gi mo chu yaw yi demand advocate to su advocate to aduga KNFP gi kaidar sisna hapani mo de action lo phau haire boka madu han hai dabraba KNFP di government de pubiya wi mai nu pina chairman mang deputy chief sir adu arga di madu da mamang da hai di se kai no ba involvement le mano ji ki chatar demand to ha madu hana thadok ti man tham ma ki kai ge ba madu mamang da tham ge ne ba wan da adu arga di hari ba government pu ba yauri ba na deputy chief sir mo na mai nu pa na som gi suspension operation gi da yauri ba KNFP gi chairman ori ba adu hari ba su mo na hat ne ba adu arga di कई तो गवर्नमेंट ना मुखै पुमिनाबा यारिबा अदुगी फैमिली मक की चेयरमैन ओरिबा कंबुदुना एखोगी जेरेलोंग पुइगी सिविल दोक हातबी रेबा हातलगदि अदु ओरिदि मोइना पुमिनाबदि याबनिना हालिबा मिसिंदो फाबिया देबा रूल एक्ट लेब्रा गवर्नमेंट ना अटेंशन लोगदोसे अदु ओरिदि मदु तो मदुदि यावरबनिना एखोइना मणिपुर प्रेशर तोरसु काना द्रेना होम मिनिस्टर तोरिब्रा और Nagaland sector तोरिब्रा कर्न समाज तोरिब्रा अदु तौबदुसु महुसु अदु तो फानबदि कैसु प्रेशर तौदे हुजिसु तौदे अदुना मसिदा को यूनाइटेड नागा काउंसिल की मरी लेबगी मखोगी ngamwani हुजि खोइना तौदबसे खोइ गवर्नमेंट दा खोइना अपील तोजनमदि हाइरिबा तरुक असे खोइ जेरेलोंग पुइगी ऑर्गेनाइजेशन म्याम लेरि अदुगी डिसाइड तोरिसिदि मरमदि हुजि लेरिबा सिबरिबा तोक असे पोस्टमार्टम मुदी तौबी याय अदु मी हाट याम थीना हाली बनेना अखोई ब्लेम जे हाली बो कुकी सिंदुने अखोई ब्लेम प्रीसे हाली बो कनानो होजि KNFP कैडर सिंह अदुगा होजि के लेरोन बाफेगी फाकीबा फाबिरिबा मी पब्लिक सिंदो मदुदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न कई दमटा ngasi एक्शन लो दोरिनो अदु सीरा फंगबा अदु पोलोइना बगी मसाद पुद्रिङै ममांगसिदा फाबा ताबनी कईगम फादरदी अखोई जेरेलोंग पुई साइड गिसु अकनबा एजुकेशन मथंग चलप याय अदुना मसी की पुलिस मसु याव लेसु जि फाबिद्रि अदुदि मखोई हाटपदुदा पुनमक सिस्टेनरब्रा
Okay, thank you so much, Oza. Adu question to that thamjaramge. Mathangi wang say Oza Dr. Yumnam Pramanda lakchage. Oza was UNC is maze under fire or maze criticism yamam lay my decisions there is the aduga hozik naga taruk moy asi bhaksang hai bangarang James Pro pose moy postmortem tong na bai dam ta James mokta lay hairi aduga hakchang asi claim to khiro habi wafum sule Oza re khangjaning bazi hozik UNC gi site gi di moina lower decisions da naga miam na depend the phongdok directly adu moina this minor criticize over the more discredit on the Honabani Yaning was ugly. The charter of demands a Yauba point sing city. I am Badiadum Nagagi Miam Nasudum Lomakti Yaninga Badi Mali, do assume Mamsing Matam the Ham, the suspension of operation agreement with Cookie Milton's High City Nagaktan Miam Manipuri Miam Nadum Tandum Lapani. My point number 2 KNFP President Aduga Lenon Wafe village ki chairman adagi chen ba myam do mi loi mak to phag dam ni habna ching ba yauri ozade khangjaning bje point number 4 point number 4 is the deputy CM Nemcha Kipgen my deputy CM gi fam thado kadabni karigino hardi mazi hozik KNFP gi president gi loina bini hare logi miyeng makhada sikumba lalholup amagi or sikumba proscribed outfit amagi president gi nupi je deputy CM je oiba yadabra si kaino ne akoi ahamba dena haijaring si akoi na ngang is strictly law da yawo sinduni ko aduga mathang da akoi ge daga isino akoi marakta leramba ahum khangudana lei khangudana te yamo manin ta dana hat ki bai ta re ne masi akoi mai ta phongdok sari aduga nuai ta se samjamna siram bana ta body du multi that oire kai si lu da choya da bni ne asi be hat la ga lori ne hat ke su saw nga hat lori da adu da multilation ga tawri si yamna nature ta da ba po ne ba ko se khoi lu da ha ga CD aina sum angon hangbi be na te da hayogen hayo ne khone sungang na da ba hayeng moi si pha na ba phar matung da dandi pi doi ne ba dandi pi ba du da ai my humble appeal da akhoi ne kai hung kan da panga da ba section ji pan da ba yawe ba ko aduna criminal si akhoi adum nan tho chakhi doi ba aduna aina yam kan taksin janingi si akhoi gi 1121 hai tare ne 1 hum jima pan biro bharatiya nai sanita gi ade 113 terrorist act moina tawsi terrorist act is very clear oirabani aduga yam maru oina yam palaning ba section na khun sam kana haina da ba 103 gi subsection 2 koi 103 bracket hung 2 hai tare masima palaning masi koi 103 je kemte ko murder ni punishment for murder among 302 hai dune 302 hai do aduni haujina 103 oirabani ama hapsal e masida close ani yawi close ani subasi panbio masi kaino kanda 5 or more person na ma acting in concert manaraga moina commit murder tawraba on the ground of race obi caste obi community ground obi sex obi place of birth obi language personal belief obi any other similar ground haba si je yam chanarabani ko hojiki sida halisi Manipur Nagaland the mo halamoy halisi so the far to have to talk hali never did based on the race or community sume a place of birth panya doing or any other similar ground aduna sigi poni mi hat the mi amana mi hat na mi mari na tram manga di hen bana acting in concert tawraga based on community race adegi ma religion caste based tawraga hat pa khwa sidi toman ba section yawre ba Indian penal court oza using ma'am section ma'am pang do is kana na pandu no UNC na pandu government FIR to pandu ni FIR government FIR government na tawr sui police tun lokhol sui na traga su victim gi family na tawro to khangde ado ja mai mo khawni ado ji victim gi family singduna FIR tawboda police the high over 103 gi subsection 2 1032 ji yaw bi waro si attract ne ba si ma khoi khangmam chang mayam si public domain da haina de ba adu ta ga de hayeng kaino sing the victim sing se pha victim mai hoji ki perpetrator sing heng phar kanda case ngam ta de moje death penalty pir kane ba adu natro justice haji मानगा दौन है मी हाट पर मी सिंदुबु अदु सिस्टम जो हाबना याम साथि बोंगदा पृथ्वी की मियोय की चटनबगी वांगदा नाक साउनबदगी हिट ऑफ मूवमेंट द हाट पर नतेब हाट के हाइदन हालबने अदुना सिगी सिंगसिदी डेथ पेनल्टी जे वेरी सुटेनी अदुना मोहाय डेथ पेनल्टी नाथोखिनी हाइजब अदु पाकतने ना 3103 की 2 सिमदी पान कौबिर नो वे फायर तौदा गवर्नमेंट सु police na su as well as victim ki side to biro aduga 140 simu napsan be yai 140 sina masi kidnapping or abduction itam dan abduction nataba si abduction ya roi abduction in order to murder hai abduction to je halage
murder to hatu again to abduction ne aduna hala lera medna aduna kidnapping or abduction in order to murder haji pangada bani masina 140 adudi yamde punishment 10 year gum muktang oi aduma ade amana Section 20 of Unlawful Activity Prevention Act pangada bani khoi de kawi Unlawful Activity Prevention Act ni na mui terrorist organization lak thokta bani na mui mathaga section pan ba ya de kai khale du man lale aduna section 16 na pan biro Unlawful Activity Prevention Act ki aduga section 20 si am phavana punishment for being member of akhoi gi terrorist gang or organization habani gang asi keno government si akhoi gi legislature law makers kam singe kanda terrorist organization la thok to terrorist gang ta tin leiba kangu ji ju chan bayan hapsal lamme terrorist gang or organization haire masigi phabamna hayeng phajaraga disi line present phangni aduga section 16 panbiro section 16 je panta ga di hayeng maju conviction phang matamda death penalty pibagi chances wange ba ko adra hojiki section 60 or 16 of Unlawful Activity Prevention Act amasong section 1032 of कोई भारतीय नाय सानता सिमदि काउबिरो नते खोजि आतै सेक्शन दु डेट पेनाल्टी याउते सही मंगा तरु लेरगा अदम अदगी लोयरने बदम अदु योका ताराने अदु मा ओजा अदु अहमदा मोइस एबडक्ट तौख्रे फाख्रे हाय मतमदा केस पालमबा याय पालमदबे अदु दे खोजि चपचाना कन्फर्म दि फंगजद्रे अदु होजिक सीना मोइ हकचांग जे फंगे अदु ऑफिशियली सीने मोइने हाबगी आइडेंटिफाइड तौरे हाबगी फॉर्मल अदमाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दि फंगद्रि डीएनए टेस्टिंग अदु द हाइदि पुरा डिकम्पोज तौरे हायबनिना अदु होजिक से मोइजे सीरे हाबगी matung swaina mortal remains phangabagi matung da case second case amko panbe ya thabe case thabe ai mama FIR du mo onthok sage update tawge ya FIR yankhai tha so case amagi aduna madu thabiro madu ma maruni adu hojiki masa identify tawba sidi no easy task ni da on the spot taw su yab ni da hojam chakola bani da kon cinema daga CID episode daga yengi do masai gi forensic science ki swai mu chaw box su puraga dum genetic test tu RNA DNA test tu samma khangde salaiba na khangde mayum da level lumani khangde helai bone mai mozafri ni khangde lawraga dum within 2 or 3 minutes da genetic test tawba sidi not difficult na teva adagi akhoi gi sidagi na tasu Manipur University gi life science la biochemistry oza am puraga tawra to ya ne bagi that is very simple ni adu wai khangde yam kupa that's different thing ni adu nga sai hangbiba wahang du gi pakhumda laksage abrogation of suspension operation no doubt akhoi han haijar rabni suspension operation itself is a akhoi gi still born child incorporate haijar gare sima yam nei sima tawbiro kaino kan irang si suspension operation kangbu se numai ka pa ya de mi requit tawba ya de khopi ha ga mo si yaksam badong tawre adu suspension operation je leijawi bani in fact leitrabane leitrabani na sumba jiba singsi suspension operation loi thoga abrogate tawra government india na mo ji terrorist lau thoga mo si ubu makhada ubu jagada and encounter on the spot resolution ba that is there's a safest for the all human being of the world moi si hujiki suspension operation lei ba kangbu mi hale ba khu pusing se lotion da ba taragadi the world is a threat pitri pur mu threat ni moi ji yam sati ba moi gum sati ba terrorist al qaeda dagi moina lakhs time thousand time crore time sati ba kangbu ni misa masa khangdra bani nupi nga masa khangdra bani adana moi gum sidi mahabharata ramayana da nupi nga ku thana pote wari bo ba du to khro lo yaujaram ni humanitarian law da adana si mayam tu gaira ba akhoi gi crimes against humanity tor kangbu sidi UN Security Council ni jo su manga su lebani where there is one single terrorist the world not savage ana akhoi Manipur na te pitri bi je save oidrabani moi ne onjang gi ba jati jing ji lotion ga du ni moi na adana sigi sima yam phare tawiro adagidi moi wo phara prosecute tawesi masi sum highway wani hide su ya ba demand sidi kaino this is duty of the government duty of the law enforcement agency duty of the state government central government di morality koi I am clarifying again terrorism ko pharaga moi prosecute tawraga dandi piga doba there's a tax of the state government nothing to do with Amit Shah nothing to do Meghalaya chief minister nothing to do Nagaland chief minister Mizoram chief minister kai mailende this is a sole and there's a paramount function of state government tawgadabani adu NI da pana khota NI thigalagan this another thing ni adu su magi madugi investigation tawbada state government ki police yaudana tawunga moeba ko adu masima khangbiro adu hap dasu am hape yam phare pe na hapre lose adu ahum subada kene bibu terrorist organization laukthokpi wa sisu matik sare laukthokpa chumi hojibu laukthok tu ang pani moida natadana ngasa suspension operation yaudaba kangbu kari UK NF kai tawba adu buk to laukthokpi de na laukthokta ba hairagadi adana khamada sidi politics ki polai bapta de du masi terrorist organization sidi laukthok ke hairagadi section 15 da who are the terrorists what are the terrorists section 16 of Unlawful Activity Prevention Act yawani and section 15 gi thabak thana ta mi sing jubu madu ne terrorist organization na section 35 ki makhada 35 ta law thoi 35 ti
मागी शेड्यूल में याव एक से मखादा शेड्यूल अनि यावनी अहामना अनलॉफुल एसोसिएशन सेक्शन 3 की मखादा लाथोखिबा एसोसिएशन हाइबा अगो सेक्शन 35 की मखादना शेड्यूल दु सेमुक्तबा शेड्यूल नंबर 2 दा who are the terrorist organization 1 2 3 e neba ko e budu e na b na hawuduna alpha order thamakani ko ile pele ga yawrina adu group yahon ga haita ga di second 35 ki makada schedule amend to neba ko adu su masi matam bu thillabani to bi ha ga ni second 35 ki close number kano da 2 da yawbani akhoi yam thuna aseng badi masi terrorist organization lauk thoi har kan da ministry du gazette thoni adu ga tribunal thada ni tribunal yar kan gazette tho oidoi neba ko party na su reply ga pi doi ni adu ama yawbani immediate kano da circumstances ta yam thuna dum lauk thok pu yabani do takna ro khoi dak tak nante ai ngasi haijai sini impact ki kano da platform sida akhoi manipur sana lai bak yam nungai pawom na demand taw ga numitare ni nipani da swai mang ki manga tani including everyone adana aina khamada sigi posi united naga council si kayam na magi man high ki bad lep ke se handak ki se khangani this is I think testing time for saigi han thajai I have no idea I khangde adu da khone comment taw yadre ora samri na taw da bu how akhoi gi kai hatai united naga council kayam na matik mayai leiba adu ga magi high ki wafam da hong da ba mai demand phangde bu handa ba ga oiba jala natraga na sum phagi yona sum haje le jala I have no idea adana ai handa ki se khangani handak ta who are united naga council ai ji handak ta khanga deni sima khong khangi khongo yengasi adu ga memsa kipjen ni matang da haibi badu akhoi lo da harga akhoi gi maximum ni khag lai masih loire maximum masai aseng mai wasak lawrin ko mana mantri matam sida MLA ga malawani mantri ga malawni lawba sida ani lawdu se mana oro office side adu office ki ni adu cham cham me constitution matung thabak tawani akoi barak ki tetrin tigdi nga kani bazai seva tawani haire adu amada oro office nu lawri ba oro office side office oro ka khoi ki kano confidence adu ni ko am luri se adugi or of secrecy nam lawri ba ko ai lale or of secrecy de vera leba secrecy haraga di haido government run to busi loina ba open wa ya deba naharo phadore operation to doi ga haido ga daba akoi paikha gi question leak oi bu mane confidential ne confidential do haido ko ya daba or of secrecy haina ani lawri mantri lawi MLA lawde mantri lawri ba adu mari cabinet ki orek to ni every decision is decided by the council minister under article 164 1 matuna tawdoi ne ba ko council minister ki member ni na madi nga saigi or of secrecy ju lawri ba ko or of secrecy du madudan bera lak tu masi my husband sida mana kari ta haidok tab jala mai to ana ma si amna ga moji kanoi na line pi mi do mai na ga hakta kanu tawbra adu ki poni ko ai but as legally how can kamaina proof to do ma haido ki legally proof to my husband ni na ma de jail lai dana convicted oi dana ada jail lai ti dana madu my jenete kem dum lai ribra mayum da lai bra mabani unaba ya ba unaba kan not only hudi sakhala min unaba means not only physical mobile unaba ya adagi di online chatting to ba ya unaba ya gre ko maban unaba ya ba gi adu ma sharing to pot lai di ngasai gi or of secrecy du ba le tawra ta ga di ma gi constitution gi schedule number 4 ba le tawra na ko adu ma highway ya ani suba argument na akoi law da akoi gi justice should be done even though akoi justice fall haire heaven fall haire adu so na ba law da ni le amana kaina kan odi alterum party mai dana here the other side party ni mak tar kanda hayeng decision pi ga dabne party ni mak ta ba si ju ngasai moi gi ngasai gi pene b kang du su ta do ni kene pi su ta ba du da hire beral oi dro justice pi ba da here the both side heard the both side and decided dispute hai do ne ba ko masi principle of natural justice ni masi hiram khudung apply to do ni ado hayeng trial to ko do ni aduna ngasai gi audio alterum party am da khara beral le ba ko ade ne beral le amaga leiri aku gi nemo david is propria cosa hailoda haidi no one cannot be judged in his own cause judge said it should be akoi beyond akoi ka hata neutral odo ma neutral odo ne hay neutral odo ngam duri bra memsa kip jin my mawagi my husband dugi case ma lakpada magi pawm lakpada can he give as a minister as the makuk ni government gi akoi di ganatan sat leba parliament form government di akoi di civil servant na pai de minister na pai ni civil servant accountable to minister accountable to house accountable to people ne ba koi di adugi chain of accountability to the adudi nemo debit is proper ko sa do bera lai hai bani da ana ai premises aduni ngasai oral secretary ki premises ama aduga national justice ki khosai do just should be neutral do cashier ke kenoga Shakespeare ga palga so hai ni neutral oidong ni aduna nemo debit is proper ko sa do bera lai ba ko adai do yenga aina khambada aseng badi simplest ya phajabada di masi memsa kipjen masa maksina
sumai tawdana aigi ipuroi basi mayam sumai hainare hainare sum daba khangdre magi mathakta tawiba case ni clear oidribokti ai matam khara potha jarage hadana potha base this is safest way masini yam gentleman haije gentle lady already gentle lady gentle pandre adana le asego mana gentle lady oitaragadi aina haije oza si demands hojiki charter of demands government of Manipur government of aduga India sigi se memsa kibjenbu deputy simiti lokthok paje sisu nothing to do with center I hajerage ko sisu article 164 ki clause number 1 da yawbani chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by the chief minister governor on advice of chief minister and minister hold office during the pleasure of president governor haibani aduna haidi kenoga mantri lokthok to bose it should be advised by the chief minister advice to doini tawni haibana teko smai tawdana akhoi Srimati memja ki business finance senare khona mayam allegation tawre aduna khoi di ganatan set pelai ba ni na masi matam khagoina ma ji drop tok jarage na mana governor the advice to lore adu advice to governor log da apote governor lawrani adu atopa ma hapani hanga thamani amai taw ya pon haibana da oda sina CM or governor gi side ki mogi action lokhat pa yaba leire sina ta bida United Naga Council or any other people moina court file tawraga mai gi ozarang sai haibi ba sai case out of secrecy adu da mayam do pallaga case ti file tawba yabra mas lokthok yani adu di civil court tawba yaro high court tawba tare high court natra supreme court adu election commission of India da adu loina president of India si ibetare adu akoi speaker idoni speaker si yang ngamne assembly speaker haibum leidana ade party ki president haibum ju leidana ko akoi ito tawde da aina adu ki masi case kyam ki strong way gini hojiki kano gi dam that depend on the how they plead moina ko mai plead tawge du sangi adu tawda bu ai haibdo masai decide tawdo authority duna yam seng taw change authority si akoi Manipur dali ne thoi atoi de thokte ne this only happen in Manipur hai koi samanga sima happen only in India da mai taw ni happen in only Manipur karamba anti defection law gi ade candidate sing election petition thabada kayam koi changi sahi manga phaning ji changaga bot law thoka haido pa ngakani dana agoi emle kimnyao hangsing gi mathak su case mem pending lai ha ha heng bot loram dai da magi pham loram dai do adai do haido rakani kam kana de dana ko aduna sigi pot ne ba adu ojoina kar thujan biu kana ga hai gi bani ana this happen only in Manipur admai tawle ga din namjal namjal laga ki date piraka tarik par tarik an taw do khoi gi kari simano kawre Damende masaki to tarik damini tarik pa tarik ento tarik piraga kan tawdo su le ne yam kan ain khamada legal battle ma tawbiro or side by side demand ji phajana taw UNC jam kan ma poni ko ado how strong they are how moshi integrity labor organization ai handa ki matang ji khangdoi ni handa matang ji moji sai raba moji gi oina the question is survival or trust of UNC by the people handa decide tawdoi ni ai di yaujaba nate sumoina tawriba demand jam strong oi tawbudabu only demand of charter of demand will be always charter of demand phangdragadi phangna moina takpam change ado tak torbe tawidaba natraga moi satlaga nagaring chimisum hai do jala natraga konak sang ma do hai do jala khangde ko let's hope for the best thank you oza matang wang se hauza ring khuk muk chamlak chage oza ozi kesi Manipur lengang na di NIA da sina kre ju habis nagani hai sina kre hai aduga ngara mak jedim slak se NIA personal me am lak re aduga handa ikoi dana Manipur gi ahan ba special NIA gi adukumba court ama thawbal kaino court complex ju hangdo khibalai kre aduna hari ba case aji hojikti si mortal remains un phangra bani na do DNA testing ju yamna arrive ni hai no oza na thambiri aduna di case my investigation je kha thujinga do mambra aduga hojiki perpetrator sing je moi de cherapi base khara justice deliver to base khara thugnin khambi browser hojiki mi taruk sirgibagi wafam si terrorist activism ga mari leina ba thogdok amani aduna NIA gi magi jurisdiction da terrorist activities sing si gi maram da thijan khosan bai se makhoi gi su yam chawba thaba ama oina leiri bani na ngarang gi NIA team lakpadu either the case has been handed over to them or not haibadu akoi hujibokta akoi lekhai tadri maram di kargino abda hambada kanona akoi gi commissioner home na kano akoi gi commissioner home na Manipur government gi man thokpa notice am kakta harisi hariba mi taruk mangi bagi case NIA da sinare hena yam phajana thokrabani ozado hojiki CM gi site man condemnation adugumba press list hoi masida haibizidi state government na kano NIA da sinakrabani in hairi is a court na state government sigi potsi logadori bra court ki often logadori bra haibagi am so hangam la ba there is PIL
Manipur High Court to PIL lama thari ba tok mangi bisi matang da Yes. ada moigi government gi deputy solicitor na kumbi ba wafam se NIA gi NIA da cases sinabagi NIA da intimidate torok pagi wafam leite NIA da horok pagi wafam leite sigi matang da ina kumgrabane ba court the piriba statement do sumdori bra natra government sum the piriba statement do sumdori bra there is a clash between the judiciary and the government ko adu di ani do am solve conflict am lay either the government is lying or telling the truth or either the court is telling the kahujiki solicitors na court with the ngangi bra natragana chum ngangi bra haibu gi am solve akoi the chamam na ba po le ba oza how ki ba ning thoka ba na mita lengak na respond taw gada bani madu respond taw taw da bagi magi information ja khoi je phangjade phangna bhona ba tar ga su but masi press note si di latest oibni na masi is no na no madugi duna haibu ga te aina haijari sidi manung da moi kari chena ra kari ngangna ra tongna buduna there is a backdoor policy ni ko mada area di khande hujubau ta legi ba pota hai gi ba home commissioner thokhi ba wafam dugi kona government na NIA sinare haiba wafam dugi adu ona taina ba moi gi solicitor deputy solicitor na hari ba khumi ba potu ga ani dugi leiri ba difference tu se su yeng matam da akoi thaja do ji kana tha we always believe in the judiciary da kan thaje yo khoi di ona court hari wafam court phongdo yo wafam duna chumane na khoi di lawe ba aduna government na khoi micham da kare akoi da apang ba siba gi pot ama yaw ra se akoi dugi signary ba gi matang do adu gi ne ba adubu hearing do luidri chathari mahata na su chathaga dori binina aduna topa wafam amada leirasi aduna masai area sida NIA na changjilaga thibagi di they may have their own jurisdiction kagino da this is related to koi terrorism gi activism ga very yam leina bina NIA ge di makoi ge di any kind of national gi security oiba terrorist activities ki port lakpa dagi foreign gi attack lakpa sigum basing sida makoi gi oiba independently makoi na adum thijin jaba ya bagi pot se makoi da powers le hectar okay dagi oza hoji ngarang khoi kano NPF ki office senapati leba ja thomjan bagi paule adagi UNC gi vice president gi mayumda maina khoisang loraba sing thomjan bei paule aduga masigi mathakta hoji kamjong rom da sungasi kulta harba kuki khulzreis da mai tharamba aduga mioi khunja mioi ani lekhi da bagi pausle amana church ki head deacon ni hari khuladugi aduga amaduna Kutlun Youth Club ki president ni hari miyo ani silai kidaba aduna chain of events yang pamatam da hari ba masi kamani yang payaba ge oza hoziki UNC ne lawkiba decision duna maram oiraga smaina mayam se tholok pane hai dori bra natraga sina phangbo duna maram oir smaina tholok pane hai dori bra or maybe it's a differently unrelated incident or be adu kamai yang payaba kamjong district ki kultu village haisida ngarang akhoi gi la akanda akhoi gi yum tranga mai thadop mi aduga mi mari ni ani na te series mi mari si aduga ani ma soe si akhoi gi Naga Village Guard Eastern Command gi akhoi gi statement amagi matung ina kari haige haba matam da makoi se KNB gi kader sing na changa kan da mai thado ma kan da hatu ma ga chakhibine se makoi na claim towe madu kam how far it's true or not to the moina claim to ibni moina bukeno du statement do tholo ibni id mother area du da kasu yam kana akoina thajaroi da bagi wafam si irei lei tabrin khali kai gi no bada Naga Village Guard ki moisu siba changba moigi khun kan ba hayu si da thabak tori ni na adana spread to rei ba si kuki da village da mai thabagi poto na te ma si tangkul village ne hariba kulto village kultu village hai sida take to rei se mainly tangkul gi keno sing sida ayamana to ko ni masida mari sirini ani soini yum tramanga mai pungchak sa ibani aduna masa area sida lakre ga UNC gi port ama ka khusi habi gi bido UNC gi decision I will not say that UNC gi decision se la le de isungai haroeba UNC gi decision se yam chumba decision ne ba kari maram gi chumi do have the they might go gi miyam sing sida khangalam do bai magi people sing sida UNC gi da magi da lei riba sister organization gi khangge adagi common people sing sida mogi kano sing se khangam do bai but UNC gi decision yam chumi once makoina kano sing do release the dragadi the 14 cookie people will surely go died in more protected scene of that they already know that since the election of those 14 people the me trying pala cannot do the thadok raga taruk le huidana trying to thadok raga taruk le huidana uriba taruk sigi moigi laibak to moi hana siramani sigre I think that they already know this aduna maram era kanda moina taret si
moi huzik moi tramari si ngang athadok na ba ne am ka moi na kano tawri si moi thadok na bu honda ri si kai no until and unless moi thadok tragedi moi lai se mi taruk tu gi asiba haksang du sire he khang ba he ga miyang ya saw du gi omjel lak pada tramari du sini then that comes ngasai gi lai ba UNC gi oi ba moi the civil society ni apex body ni lai ri ba ni na moi gi lai ri ba international recognition gi lai ri ba je barbarism gi pot on thok kidra ka ha khalam ba si that is another optimistic kenoda view the yengsi mother area to the UNC gi moina thadok ki su chu mo be adu another thing is that makoina masigi matungda moi gi poche democratic oina changak pani haina la ka da chigi kodoriba line of action sing sigi maram dane ngasa habi gi ba cha tarop demand sing gi marakta nepsat ki gen deputy chief minister kari hengi do haiba gi offer ma panbi oda khoi gi oza preman na su yam phajana mari chumna habi gre aina khanjabada India की parliamentary history दा अखोई की सुमाइना ओहोई ओट टेकिंग की पोट बोक्ता याव की दिने खंजे India की parliamentary history दा visually अखोई की कनो से virtual वैना कनो मना minister मना assembly attend तो बाहे से without amending the rules of procedure and conduct of business से amend तो दना याव बसुंगा या देवा हंदर की मणिपुर की assembly sitting दा हाई बन नेमचा की गेंसी virtually attendant तो भी अदुगा मसीगी अटेंड तौरीफसिदा तौद्रनेगी ममांगसिदा rules of procedure and conduct of business मणिपुर गवर्नमेंट की लेरिबा स्टेट असेंबली की लेरि छे मसी एमेंड तौगिदब्रा तौब्रा हैना हेंगबो मतमददि हुजिबाबो दा खोइना फंगजबा रिपोर्ट दि एमेंड तौगिदे मा कमाइना वर्चुअली याव यारिनो सियाम चाउना हंगबयाबो हंगमनेबा अदुगिदे मा एब्सेंटी ने लौबो ताबने मा इरेस्पोंसिबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने लौबो ताबनेबा अदुगा अमना हुजिकी मागी माउंड पीरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमा रमना माउंड पीरिबा पोर्टफोलियो अमा खक ट्राइबल अफेयर्स की मतंग लेबसे माना मा नाबसु नते नेमचा की गेंस नाबरा ना दे मा मखोंग टेक प्रत्येक दे मा करिन तो दे टीएबा नत्रक कनो तो मा हॉस्पिटलाइज होबरा तो दे केम तो दे बट स्टिल Manipur की ओइबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमना मा मफम सिदा लाखोंगम द्रेना हाउ कुड शी नॉमिनेट ए लेडी Okay, yes. So I am going to Deputy CM name check again my post. Matang controversies. I am going to point out to we nominate who tambazi. Yeah, I have a question.